Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda 8. sjednice Aktuelni čas. Ko se javlja za riječ? Pardon. Novaković, Milorad, SDS. Pozdravljam sve prisutne, gradonačelnika, ostale goste. Evo, moje pitanje bi bilo iz oblasti poljoprivrede, a odnosi se na Odeljenje za privredu i društvene djelatnosti. Mi znamo da je ove godine naši poljoprivredni proizvođači da su pogođeni sa velikom sušom, gdje su nastale ogromne štete, a pored toga desilo nam se jedno olujno nevrijeme propraćeno sa ledom, gdje na određenim područjima kao što su Agići, Miškovci, Kostreš, dio Lužana, gdje je šteta i do 100%. Pa me interesuje da li je komisija izlazila na teren, da li je zabilježila tu štetu, verifikovala visinu te štete i da li će se i iz kojih sredstava, ako se bude namirivala ta šteta, biti namirena. Hvala. Zahvaljujem. Odbornik Petrić Mirko, PDP, predsjednik kluba odbornika. Hvala gospodine predsjedniče, pozdravljam sve prisutne. U toku je izvršenje budžeta za 2021. godinu, tačnije ide asfaltiranje i modernizacija putnih pravaca. Moje pitanje je upućeno stambenom komunalnom odjeljenju, a odnosi se da li postoji mogućnost postavljanja saobraćajnih znakova na putne pravce za koje ulažemo novac. Putni znakovi trebali bi da nam pomognu da znamo koji su to tereti koji se na tim putevima mogu prevesti i da budu obavezujući. Hvala lijepo. Zahvaljujem odborniku Petriću. Nedinić Nikola, SPS, izvolite. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Evo da mnogi građani se žale na magistralne puteve Doboj, Derventa, Derventa Srbac, Derventa Modriča. Znam da nije u nadležnosti našeg grada, ali se i tekako tiče našeg grada i njenih građana. I svi putevi ti su u jako lošem stanju i treba ih ponovo da se ponovo rade ili da se saniraju oštećeni dijelovi tih puteva. I ovim pitanje za gradonačelnika, da li se može obratiti ovom žalbom putem Republike Srpske i ministarstvu. Hvala. Zahvaljujem. Odbornik Pero Đurić, SDS, predsjednik kluba. Hvala predsjedniče, pozdravljam sve prisutne. Ja bih postavio pitanje, a tiče se budžeta usvojeno ove godine. Zanima nas šta je urađeno sa 200.000 sredstava koje je bilo predloženo za školu Nikola Tesla. Dokle je to došlo, šta je se uradilo na tom planu i dokle je se došlo sa planom i programom, evo vidimo da nam je školska godina krenula, dokle je se došlo sa rešavanjem tog pitanja škole Nikola Tesla. Još nas zanima pod B, izdvojena su određena sredstva za spomen sobu. Bila je velika priča, velika hajka kako smo mi protiv spomen sobe. Dio sredstava je odvojen za spomen sobu, da vidimo dokle je došlo to, je li napravim projekat, je li riješeno gdje se planira ta spomen soba, je li išta urađeno, je li ta sredstva i ušto utrošena ili je to samo bila priča rad praznih priča. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Dimitrić Sanja, PDP, izvolite. Ja pozdravljam sve prisutne i svoje pitanje upućujem gradonačelniku. I vezano je za osnovnu školu Nikola Tesla, kao za goruće jedno pitanje. S obzirom na veliko iskustvo načelnika kao političara i njegovih saradnika, čudi me da kada smo dobili informaciju, odnosno kada ste vi dobili informaciju ili saopštenje od austrijske vlade da škola više nema garanciju, čudi me da se nije krenulo u sanaciju ili izgradnju osnovne škole na terenu i na prostoru osnovne škole Zdravko Čelar, jer je to bilo jedno najbezbolnije rješenje. Tad smo o tome nešto i govorili, međutim, naprotiv, krenulo se u izmjenu regulacionog plana, izgradnju parka,
park, ruku na srce, složit ćete se, najmanje odgovara bilo kojoj definiciji parka, to je više izložbeni salon nekih raznih vrsta betona i betonske galanterije, ali nebitno sad to. Ja bi vas pitala, ja bi vam postavila pitanje, da li ste u ovom momentu spremni da odustanete od prodaje zemljišta iznad trenutnog novog parka 9. januar i da se ta lokacija namijeni izgradnje nove škole i trajnom rješenju. I uporedo s tim da se izmijeni regulacioni plan i da se pripremi sve u tom pravcu. Jer ako vam mogu još reći, mislim da čula sam nekakve informacije, na kraju krajeva sinoć je to i u prilogu na RTRS-u bilo, da je znači pripremljena i da se planira neka lokacija u potoku tu ispod pijace. U našem gradu osnovne škole su uvijek zauzimale atraktivne lokacije i mislim da tako treba ostati i sad. I ja vas molim, kad se bude rješavalo ovo pitanje i što prije da se rješava, molim vas nemojte da se vodimo parolom gdje najmanje smeta objekat osnovne škole, nego tamo gdje najviše treba. Eto. Zahvaljujem. Odbornik Savović Božidar, izvolite. Prvo da vas sve pozdravim, gradonačelnika, predsjednika Skupštine. Pitanje je za stambeno komunalno odjeljenje. Iz kojih sredstava se radio put u Osinji, Jačimović, Stanković od 74 dužna metra, a ovaj put se ne nalazi u kapitalnom budžetu. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Maja Pjeranović, izvolite. Pozdravljam sve prisutni, pozdravljam i naše sugrađane koji nas prate putem YouTube kanala. Predsjedniče, ja bih svoje pitanje postavila vama. Da li se sjećate da sam na prethodnoj sjednici Skupštine grada na aktualnom času također pitanje postavila vama, a vi ste rekli da ćete mi odgovor dostaviti u pismenoj formi. Član 189 Poslovnika o radu kaže ako odgovor na odborničko pitanje nije dat na sjednici na kojoj je postavljeno pitanje, odnosno ako je odborničko pitanje postavljeno između sjednica, odgovor se daje u pisanoj formi u roku od 15 dana i član 190 kaže ako je u pripremi odgovora na odborničko pitanje potrebno utvrditi više činjenica ili sačiniti složeniju analizu, rok za davanje odgovora na odborničko pitanje može se produžiti, ali ne duže od 30 dana. Prethodna sjednica Skupštine grada je bila u julu, imali ste dovoljno vremena, pa me zanima zbog čega nisam dobila odgovor na svoje pitanje, jer smatram da prema svim odbornicima treba da se ophodite jednako i da ih uvažavate. Hvala. Zahvaljujem. Da li ima još neko? Prijavite se. Odbornik Pjeranović Dejan. Hvala predsjedniče. Pozdravljam sve prisutne. Imam pitanje vezano za naplatu parkinga u gradu Derventa. Svjesni smo da se parking naplaćuje samo u prvoj zoni. Da li se planira širiti na druge zone? Mislim da nije fair, nije korektno prema stanovnicima prve zone koji plaćaju također najveći porez, da samo oni plaćaju ili da ukinemo i njima naplatu parkinga, čija je nadležnost i kome da se obratimo po tom pitanju. Hvala. Zahvaljujem. Pitanja još ili da idemo na odgovore? Ako nema više pitanja, možemo krenuti sa odgovorima. Može po redu ili kako Novaković Milorad je postavio pitanje. Gospodinu Pašaliću ili odjeljenju. Dobar dan svima, ja vas pozdravio. Evo, posle 2-3 mjeseca smo opet tu zajedno. Odgovor gospodin Novaković je sljedeći. Odjeljenje je formiralo, znači nakon nevremena koje je pogodilo Kostreš i taj dio, je formiralo komisiju koja je izašla na teren i završilo je znači zapisnike. Odjeljenje sad trenutno vrši obilazak po redovnom posticaju. Nakon obilaska svih ovih ljudi koji su predali za redovan posticaj,
vidjet će se koliko će se novaca utrošiti. Vidjet će se koliko će se novaca utrošiti i nakon toga će se vidjeti koliko će novaca ostati. Odjeljenje će ići sa prijedlogom, znači sad za razvoj poljoprivrede i sela koji ste vi predsjednik. Mi ćemo ići na jedan prijedlog da se ostatak sredstava linearno podijeli svim, poveća, jer smo svjesni da je ova godina bila sušna i da je led puno uništio, tako da ćemo ići sa prijedlogom prema vama da vidimo da li se vi slažete da se to linearno poveća svim. Ako ste zadovoljni odgovor. Dalje, za odgovore. Šta, Branko? Može. Izvolite, odbornik Branko Katanić. Treba ustajati. Da ustanem ili da sjednem. Evo, prije svega pozdravljam kolege odbornike, gospodina predsjednika, gospodina gradonačelnika, sa saradnicima, medije, goste. I moje pitanje na neki način će se nadovezati na pitanje kolege Nikole Nedinića, a ona je vezana za dio magistralnog puta prema Modranu, a ostatak tog putnog pravca ide prema južnom dijelu našeg grada, prema Osinji, odnosno prema autoputu 9. januar. Kao što je rekao kolega, i taj i ostali magistralni putevi su u jako lošem stanju. Ja sam i ranije to pitanje postavljao ovdje, posebno ovog putnog pravca od Modrana do Modrana i od Modrana prema Osinji. Jako je u lošem stanju, nešto se malo tu sanira, ali to je definitivno nedovoljno. I ranije sam dobio odgovor u smislu, očekuje se da priključak na autoput, izgradnja petlje i tako dalje, da će taj put prijeći u nadležnosti viših nivoa vlasti. Međutim, evo i dalje se to nije desilo. Pa mene konkretno zanima, evo, ja sam ranije dobio odgovor da je projektna dokumentacija, odnosno projekat petlje urađen, vi ćete to potvrditi ili nije, da je evo, u fazi da se to radi u nekom periodu, evo ne znam da li imate neke veze sa ili inicijativu prema autoputevima, odnosno vladi i tako dalje, pa da, evo, ako ne možete sada, možete i u pisanoj formi odgovoriti. Hvala. Zahvaljujem odborniku Kataniću. Gospođica Jefimija, ste se javili, bili za odgovor? Molim. Da. Evo, ako znači gospodin Mirku Petriću po pitanju znači signalizacije na novo izgrađenim putevima. Projektnom dokumentacijom nisu predvidjeli signalizaciju, tako da kroz sam tender ko što je objavljivan, na osnovu toga znači nije bilo planirano. Budžetom se planira održavanje postojećih putnih pravaca na osnovu kategorizacije puteva, tako da ovi svi novi putni pravci trebaju prvo da pređu kroz kategorizaciju iz nekategorisani u kategorisani i na osnovu toga dobivaju putne signalizacije. To je znači po pitanju toga. Gospodinu Savović Božidaru u kapitalnom budžetu stavka broj 4 nalazi vam se putni pravac, 10.000 odvojeno. Tako piše, to je taj putni pravac, to je to. Gospodinu Pjeranoviću Dejanu, znači komunalac je preuzeo upravljanje parkinzima, tako da što se tiče naplate i proširenja zona, najveća je znači komunikacija s njima, od nas dobivaju saglasnosti od gradonačelnika. Znakove. Da, još šta je ostalo neodgovoreno. Pero Đurić, treba odgovori, to je to, je li tako? I Sanja Dimitrić. I predsjednik Skupštine. Novaković Milorad, komentar, jel? Komentar. Pa evo ja da se zahvalim samo odjeljenju na ovom odgovoru i drago mi je što je promijenuta praksa koja do sad nije
upražnjavana, da se suficit iz posticajnih sredstava odredi da se tim našim poljoprivrednim proizvođačima koji svake godine, znači iz godine u godinu imaju neke štete u svojim domaćinstvima, pa mi je drago što pored promjena u skupštinskim klupama vidi se da ima promjena na terenu. Tako da zahvaljujem se odjeljenju što ćete ići u tom pravcu i bez obzira na to moj stav kao predsjednika savjeta i stav svih članova savjeta bi svakako bio da se suficit iz posticajnih sredstava znači uputi prema saniranju šteta poljoprivrednih proizvođača. Hvala još jednom. Dalje, za riječ ko se javlja još da odgovori? Dimitrić Sanji i Đurić Peri. Izvolite, gospodin gradonačelnik. Pitanje gospodina Nedinića. Magistralni putevi prije neki dan su izvođači uvedeni u posao kružne rasce kod pumpa Nada i to je moja prilika bila i nekolicine saradnika razgovarati sa direktorom puteva RS-a. Znači, ograničene su mogućnosti, ne možemo mi izvršiti pritisak u smislu mora, ali smo apelovali i imamo informaciju da će brzo krenuti u rehabilitaciju putom pravca, ajmo reći 6 km ili u stvari Derventa Doboj. Ovo ostalo je u planovima, kad će on to moći staviti financijski u red rješavanja, ajmo se radovati da će to biti. Ostaje i dalje priča, dakle, projekat je završen, koliko znam, ekspropriacija je završena, kad je u pitanju petlja, u stvari sad je obezbeđenje sredstava i za stanare, i za Derventu. Uz tu priču neće se mijenjati nešto drastično odluke jer to se otvara jedna posebna priča, to je svojevrsna Pandorina kutija, ako se to otvori da putevi, svi imaju zahtjeve da putevi uđu, kako bi rekli, pod ingerenciju puteva Republike Srpske. Mi imamo čvrsto obećanje u okviru rješavanja priključka na Stankovićima na autoput, da će put od Modrana, dakle, do sada je od 600 km do Modrana, to je stari put za Doboj. Moja ideja je bila da se obriše taj put jer on nije puno u funkciji. Međutim, nema spremnosti u putevima jer se otvara velika priča, ne može se to samo u segmentu riješiti. On će i dalje ostati kao regionalni put, a put od Modrana do Stankovića će dobiti status puta od posebnog interesa. I u tom slučaju prelazi pod nadležnost i rekonstrukciju i održavanje i tako dalje. I zato je moje nastojanje vazda bilo, ako već radimo petlju, meni se zamjerila Crnča ili se ja zamjerio Crnči. Što to nije kroz Crnču, oni imaju put 5 metara i tako dalje. Ja sam uvijek bio zagovornik da to ide kroz Osinju, Osinja je jedan svojevrstan centar i vjerovatno ili zasigurno u neko dogledno vrijeme, kad se stvori financijski uslovi, da će to ugledati svjetlo dana. Na tome normalno, što kaže, to je stalni posao i uvijek se koriste prilike da se razgovara. Gospodin Đurić, šta je urađeno sa 200.000 Nikola Tesla? Da. To sredstva operativna u budžetu, u tom momentu smo rekli da nam treba dio inicijalnih para kad je u pitanju problem osnovne škole Nikola Tesla. Evo vezajući to i za pitanje gospođe Dimitrić. Ja nisam vidio papir koji je austrijska ambasada, vlada ili neko. To je bila priča u medijima i mi smo to tražili u dokumentaciji, nema tog papira. Moguće je da oni to šalju kad izađe 100 godina, pa onda kažu mi se više o tome ne brinemo. To nije jedini objekat u opštini Derventa koji je
iz tog vremena, tog stila i te starosti. I čudi me da nije nikad nikome palo, evo, od dobrih kritičara i kritizera, da nakon 100 godina, eto i proslavu smo mi neke 100-godišnjice tamo u ovom prostoru, učiteljske škole i svašta nešto, da je bila priča o... To bi ko kad bi otvorili priču u Pešti, u Beču, vam reći skoro i u Zagrebu, koliko ima objekata tog vremena. Treba pola Evrope srušiti. Razumijete, ne znam koja je to bila mudrost ili pamet, da u tom momentu kaže prošlo je 100 godina, ajmo nešto sad raditi, ajmo rušiti i tako. Za vašu informaciju, taj objekat je pod zaštitom države, ima svoj status i on se ne može rušiti. On se može samo rehabilitovati, konzervirati i dovesti u stanje ponovo isto kako to sada izgleda. I to je zahtjevno i sad preći ću sa ovih mjesta. Sve se ovo meni, ja bih rekao, skuplja u jednu priču. Kad se na kapitalnom budžetu obrisalo dio para koji sam ja predložio da se moraju ulagati ovdje, da dođemo do nečega, onda je bilo govora pa ima 200.000. Ti 200.000 piše sufinanciranje u izgradnju, u smislu konzerviranja, nije konzerviranje nego rehabilitacije, kako se to kaže, prepravke, u stvari građevinski su to radili. Do tih poslova još nije došlo i te pare stoje, one čekaju svoju šansu. Ovo dana intenzivno razmišljam kad bi bilo, što bojim se da neće da bude, a kod nas često neće da bude, da bi bilo dobro. Ali to je moje mišljenje, mišljenje većine, gospodo, vas 15. Ja uvažavam, pazite, to je tako. Da li se me sviđa, ne sviđa, to je druga stvar. I o tom mi ne raspravljamo. Mislim da svoje vrsto griješite. Ne vjerujem da toliko ne znate. Znate. Ali je dobro i negativno znanje. Idemo, guramo tako, jer mislimo da je tako dobro. Doće vrijeme i analiza, ako ne u sastavu ovom, u nekom sastavu i istina, bude kasno. Skupština se promijeni, imamo mi promašaja i danas trebamo isplatiti nekim viđenim drvenčanima koji su dobili placeve, tuđu zemlju. Ta skupština nema više ljudi, ljudi došli svojim poslom, kakva skupština. Međutim, pravda traje i doći će i mi moramo to sad isplatiti, što je neko dao bespravno parcelu nekom tada značajnom liku, taj značajan lik je to prodao i ustanovilo se da je taj sastav skupštine dao nešto što nije imao ovlaštenje. Mi ćemo to kroz budžet popraviti. Žao mi je što mislim da ćemo još toga puno morati popravljati, jer obično, što nije normalno, ali je normalno, čim je tako. Nisam ja sudija veliki pa da kažem nije nešto normalno u zakonu, ko sam ja da zakon tumačem. Ali da skupština ne odgovara nikome, to nije zdravo. To nije zdravo, to nam šteti. Inače, ne samo Dervin, to inače šteti. I Narodna skupština, i skupština lokalnih zajednica. Znači, možeš izglasati, odeš kući, tako malo se češeš, malo ne češeš. Šta je posljedica? A pa bogat. Neko će platiti. Mislio sam u okviru tačke dnevnog reda, kad budemo govorili o raspodjeli sredstava suficita, malo više se osvrnuti, pa ću zakinuti gospođu Dimitrić za više priče do neke sljedeće tačke. Ovi 200.000, evo, da je bilo, ko što smo imali ideje, ali tu pripada sljedećoj tački, pa da ne elaboriram sad puno, to sredstva koja stoje namjenski neće biti potrošena, kao što neće ni neka druga biti potrošena, jer ja sam operativac, ja znam kako se pare i zarađuju i kako se troše budžetski. Naučio sam valjda za toliko godina. To će biti predmet vjerovatno nekog sufista ili u rebalansu preinake, što će opet biti moj prijedlog, ako se poklopi još s nečim, bit će mi toliko draže, kako te pare upotrijebiti, preimenovati u druge svrhe.
Sve zavisi kako ćemo mi danas izglasati tačku dnevnog reda raspodjela suficita. O ideji gospođe Dimitrić, Nikola Tesla, marksistički i tako, to će opet, kaže, biti tačka kad budemo razgovarali, da ne otvaram sad tu priču, pa ćemo je ponovo morati ponavljati. Ima ideja različitih i sve će one doći ovdje na odlučivanje nakon što se određene radnje, predradnje urade. Ne možete ad hoc sad, evo mi bi ovako ili mi bi ovako i ovi su RTRS-a iznudili od mene kao može biti rješenje, pa može jedno rješenje biti. Nisam namjerno htio reći jer bi se zloupotrijebilo. Može biti rješenje i gospodina Đurića koji je stavio se na raspolaganje, rekao ja imam parcelu za koju mislim da bi bila dobra za školu. Ja sam je uzeo kao ozbiljnu ideju. I nju će građevinski fakultet Banja Lučki razmatlati jedan krug stručnjaka koji će od ponuđenih ideja adaptacije ovog objekta sa puno ulaganja, sa skučenim, neorganizovanim prostorima, sa starošću koja jest i sa para koje će najvjerojatnije trebati više nego za novu školu. To struka mora reći. I građevinske, i ekonomske, i menadžerske i tako dalje. Da li je to ispod pijace, to je fantastično mjesto što se tiče, ja bih rekao, blizine gdje smo navikli. Da li je to nakon Pumpe ulic 1. maja, pa lijeva strana Partizanskog groblje, to je, evo mi šta kriti, to je plac vlasništvo gospodina Đurića. Puno elemenata ima koji govore u prilog toga. Da li je to prostor koji je predviđen planom na Čardaku pa treba kupiti zemlju, da li je to prostor uz školu 19. april gdje ne treba kupiti zemlju, ali stavljati školu u školu i to neko reći treba pametniji da nam poreda sve, pa da idemo na vladu, pa da vlada dadne blagoslov, da i dođemo ovdje na skupštinu i donosimo određene odluke. Ali malo više ćemo o tome na nekoj od tačaka. Urić, Sanja Dimitrić. Evo malo sam se dotakao i gospodina Katanića, priče o tom magistralnom putu i teško je nekog naterati da možeš malo kumovati, malo mu titrati, malo tako upoznavati. Kad ti taman upoznaš, kad sve vršioc dužnosti, šta je vama? Ti ga taman upoznaš, on kažu, evo smijenili ga. Evo meni neki dan obraduju se da sam upoznao novog direktora. I on sav happy, kao, Simke, hoćemo. Ne znam, ja kažem, ja mislim da nećemo. Kaže, što? Pa otkad te nisam vidio, sad te prvi put vidim, ne znam ja da ćemo se mi nešto zavoljeti. Ali dobro, to je naša zbilja, to je to i kad bi samo bilo to, ne bi nam trebao ni kisik. Pjeranović, Parkizi, to je bilo malo odgovora. Pa evo, ako sam nešto promašio, slobodno me podsjetite. To je u principu, a sve ove teme će se, ja bih rekao, sad malo šire raspredati na tački raspodjela suficita. Zahvaljujem. Odbornik Nagradić Željko. Ne, to je samo točano do snimanja. Aha, zahvaljujem. Dobro, mogu, evo ja. Sanja Dimitrić, komentar, izvolite. Ja ću sam zahvaliti gradonačelniku na odgovoru, mada odgovor ovdje nije bilo i očekujem ga znači dalje u toku sjednice. I samo da vas jednu malu ispravku u svom obrazloženju i odgovorima ste spomenuli rušenje škole Nikola Tesla. Ja o rušenju nisam u svom pitanju ništa govorila, tako da to nije bilo u kontekstu mog pitanja. Hvala. Odjeljenju za inspekcije. To je pitanje sugestija. Već sam pričao sa gospodinom Repijom pa da vidim je li išta urađeno povodom ove begovske kuće, takozvane kod Doma slijepi, pošto je velika opasnost od ozgu, lim visi i cigle visi. Da li tu nešto uraditi? Ne znam je li se smije dirati ili da se zagradi taj trotoar da se ne ide tuda
pošto ja idem svaki dan pješke tu. Zahvaljujem. Katanč Branko, komentar, jel? Zahvaljujem se, predsjedniče. Kao što se i gospodinu gradonačelniku zahvaljujem na odgovor na moje postavljeno odborničko pitanje, ali svakako mi ne možemo biti zadovoljni odnosom autoputeva, odnosno viših nivoa vlasti prema našem gradu. Nekada je to bila opština, sad smo grad i ja sam zaista lično očekivao statusom grada da ćemo imati malo bolji odnos. Što se tiče, samo bi prokomentarisao, ako mi dozvolite, odborničko pitanje gospodina Savovića, pošto sam upućen, imao sam prilike... Dobro, onda će gospodin u redu. Zahvaljujem. Odbornik Đurić, komentar. Pa samo da gospodina gradonačelnika uputim da nisam ja dao predlog za zemljište, nego da je gradonačelnik na nekome skupu kojem smo sjedli mi razgovarali, da je rečeno da su oni sjedli, razgovarali i razmišljali o toj parceli. Tako da sam ja tek tad prvi put i posle toga zadnji put bio upoznat oko te parcele, da ne bi otišlo u javnost kako sam ja ponudio javnost ili kako sam ja nekome ponudio parcelu, to na kraj krajeva nije palo ni na kraj pameti. Zahvaljujem. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Dakle, gospodin Đurić nije se najavio kako to ide u kabinet, pa rekao ja i tako dalje. To je u spontanom razgovoru, razmišljanjima, iznalaženja mogućnosti. Vidite kako smo brdoviti i volio bih sad, ja rekao, neku količinu mudrosti da izmisli, da zadovoljimo i djecu Zgakovca, i Čardaka, i Rabića, i Potočana, i kineske četvrti, a da svima miriše ovo. Nije ovo, kako bi rekao, ni roditeljima, ni djeci raj, ali jest dobro rješenje. I praviti školu, bili bi jedini u Republici, u bivšoj Jugoslaviji, gdje imamo April, imamo Teslu, pa sve strpamo jedno do druge. Ali tu je najbezbolnije u radu, ali cijenim da će struka kazati svoje. Rekonstruisati ovu školu, uvijek ćete imati baku dobro obučenu, to mora imati na umu. Temelji su rađeni na jedan drugi način. I niko, ono informacija što smo dobili, i zvanično i nezvanično, neće dati certifikat da je seizmički otporna. Mi smo 8. zona, ozbiljna zona i jedan institut, ja bih rekao, privatni oblici projektantskih kuća su kazali tu se ne može dobiti. To se teško dobija i na novu zgradu kad krene se od projekta, jer danas kad bi neko u principu nije zakon i predvio da se to traži. Ali kad je škola u pitanju, eto to sam morao saznati, ja sam govorio da našim planom gdje su ova igrališta, što bi rekli, ispod pijace, ima značajna površina. Tu 2D Živković ili već kako se zovu, prave stambene zgrade u neposrednoj blizini i dobili su sve moguće dozvole, ispitali bušenjem i tako dalje, ne znajući da zgrade su u 3. ili 4. kategoriji, a škola je u 1. To je jako zahtjevno. Ali ako struka izračuna, tu je ništa nije limitirajuće osim pristupnih saobraćajnica. Za sigurno, to je neposredna blizina, pa evo ko je išao u srednju školu, mi smo svu fiskulturu obavljali na tim igralištima, nije bilo druge igrališta. Govorimo o Čardaku, to je zemlja od Bošnjaka, on ne mogu graditi, ali mi možemo izvršiti eksproprijaciju i to pravično dati nadoknadu. I evo sad vi razmišljajte, svi ste, što kaže, ili svi, ili dobri dijelom i roditelji, dijelom i dede i babe, a uzmite sad prvaške da idu svi na Čardak gore. I tamo više nema ništa. I koliko košta, to će neko procjenjivati, tako dalje. Ja bih volio, gospođu Ljubicu, možda sam ja pobrkao ovo dana slušajući mnogo informacija. Mislim da je minimum 5 kvadrata površine po jednom djetetu. Površine na tereni, govori se o učionicama, a za okoliš koliko? Minimum 15 kvadrata.
Ovdje se govori o 1000 duša, 850.865 koliko je djece, 120 muzičke škole i oko 130.000 zaposlenih. To je 1000 duša. Dakle, nema u 21. vijeku, ne bi trebalo nikad tek preko koljena lomiti kad je škola u pitanju. Mi smo u takvu hendikepu da imamo to. Dobro je nekad kad imate, ali dobro je nekad i da je Bog do nije ni bilo. Onda ja ne bi završio učiteljsku školu, tu sam i ja išao. I generacije su tu išle. I ona se ne može srušiti, ona se svejedno mora izadaptirati. Mi ćemo morati određena mjerenja, ispitivanja raditi, htjeli ne htjeli. Ona će dobiti neke druge namjene, ako ne bude zadovoljila se sa rješenjem da bude škola. I jedna od ideja je ovako, spontano razgovarajući u određenim društvima, sam dobio informaciju da gospodin Đurić ima parcele preko puta INE, znači Brodska ulica, kako je sad mi zovemo prema 1. maju, desno preko puta INE, tu prolazi kolektor i to smo mi izučavali bez vašeg znanja, Đuriću, nego uzme se na karte pa malo razmatra. I onda smo vidjeli da ima dobra površina, dovoljna, i nije to vazdušnom linijom ni daleko. Bilo je ideja da idemo na Unis, na kako se zvala ona firma što su je preinačili, dole sa salon namještaja, Jedinstvo. Ali to je sad u jednom posebnom obliku, to je pitanje koje su to procedure ući uopšte u imovinu u tom sada statusu stečajno koje kakvo. Evo, to je ovako, kako bi rekao, da pomognem gospodinu Đuriću, niste vi nijednom meni došli, ni bilo kome poručili, nego naša ideja, ja sam to onda ideju prenio vama, a vi rekli da, imam sve za razgovor, u toj smislu da se pogrešno ne razumijemo ili da ode u eter na način, kao sad evo šef kluba odbornika došao da nudi sad zemlju u jednoj tuzi koja je nas ovdje, ajmo reći, ispopala. Hvala. Zahvaljujem. Mirko Petrić, komentar, jel? Hvala, gospodine predsjedniče. Ja bih htio da se zahvalim gospođici Šervić. Shvatio sam ja ko održava puteve, ali vas zamolio koja je to procedura kada su u pitanju kategorisani putevi. Svjedoci smo da nemamo dovoljan broj znakova na tim putevima, naiđu tereti bez osovinskog opterećenja i ograničenja, te težine, polomimo taj put, a izdvojimo ozbiljna sredstva iz budžeta i djelimično i od ljudi koji su na terenu, koji tamo žive. Hvala. Zahvaljujem. Znači, da li postoji mogućnost da se naknadno uradi koja je to procedura postavljanja znakova? Hvala. Zahvaljujem. Odbornik Darko Bečarević, pitanje. Hvala predsjedniče, skinut ću masku iz razloga da ne pomislim da mi je ponovo loše, pošto teško dišem kroz masku. Hvala. Pozdravljam sve prisutne. Moje pitanje će biti za odjeljenje za inspekcijske poslove. Već par građana me pitalo, pošto su malo i zabrinuti, kakvi se radovi izvode oko stare fabrike obuće Demos, da li izvođač posjeduje potrebnu dokumentaciju, građevinsku dokumentaciju za izvođenje tih radova i postavljaju pitanje da li u gradu Derventa postoji još objekata koji se grade, mogu da kažem, nelegalno, bez određene dokumentacije za izvođenje tih radova, bez dozvola svih potrebnih. Također pitanje za vas, da li postupate vi kao odjeljenje u sklopu ovog pitanja, a kad neki odbornici postavljaju dva različita pitanja, to može, znači u sklopu ovoga. Znači, rekao sam šta me pitaju građani i sad traže odgovor da li inspekcija postupa po tom pitanju išta, da li radi, da li planiraju svoju nadležnost nešto da urade. Ja mislim da je to jedno, hvala vam. Zahvaljujem. Gospođica Jefimija. Samo kratko da odgovorim gospodinu Mirku Petriću. Znači, odeljenje je dužno da izvrši ponovnu kategorizaciju. Znači, svake godine nakon asfaltiranja nekog puta treba da se odradi nova kategorizacija. Mi smo u pripremi inače
pošto je zadnja odluka bila 11. godine, to nije samo ovi putevi, to su svi putevi na teritoriji grada. Sljedeći korak jeste kada se planira budžetom, planiraju se znači održavanje putnih pravaca, samim time i signalizacije. I tad se postavljaju znakovi. S obzirom da u ovim projektima nije bilo te signalizacije, mi nismo mogli staviti ni u budžet, ni u izvršenje, ali znači budućim aktivnostima kad se planira održavanje, znači jedno od održavanja je i putna signalizacija, i horizontalna i vertikalna. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Marinko Repija, odgovor. Da, to je to. Za gospodina Bećarevića, u pismenoj formi ćete dobiti odgovor sa građevinskim. Zahvaljujem. Još sam ostao ja da dam odgovor, je li tako? Evo ovako, Maja Pjeranović je pitala predsjednika Skupštine po kom osnovu je na svakoj sjednici Skupštine grada prisutan vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Dervenski list i Radio Derventa. Članom 87.3 i 4 Poslovnika o radu Skupštine grada je definisano ko se zove na sjednicu, kada i kako, i u tom slučaju poziv ide novinarima. Zanima je da li određeni direktori imaju privilegiju da prisustvuju sjednici i da li možda direktor nadzire i prati rad svoj novinara. To je pitanje, je li tako? Da, a to je sad pitate zašto vam nisam, pa evo daću vam odgovor. Vi ste ovdje rekli da poziv ide novinarima, poziv ide na redakciju. To vam jedino mogu odgovoriti. Znači ne ide ne ide poziv. Pa ne ide. Ide na redakciju, Dervenski list. Znači nije rečeno ni novinarima, ni direktoru. Redakcija. To je odgovor. Ja. Gospodin Tomaš, pitanje. Zahvaljujem. Pitanje za predsjednika Skupštine i skupštinsko rukovodstvo. Dragi moj predsjedniče, sad ste pročitali. Kažem, stav 3 tog člana famoznog na koga se vi pozivate. Na sjednici Skupštine opštine mogu se pozvati predstavnici pravnih i građansko-pravnih lica i drugih organizacija i zajednica kada su na dnevnom redu pitanja o značaju za njihov rad i funkcionalnost. Nije na dnevnom redu ni informacija, ni izvještaj o radu javnog preduzeća Dervenski list Radio Dervent. Nemoj da banalizujemo stvar. Doćemo u situaciju da će nam iz Dervenskog lista, ako ide na redakciju, da će nam iz Dervenskog lista doći 5 ljudi. Nije normalno. Dragi predsjedniče, da nešto poduzmite u tom pogledu. Dođu 2 novinara. Ne vidim razlog zašto direktor prisustuje na svakoj sjednici. Je toliko nepovjerenje prema svojim radnicima? Molim i predsjednika i skupštinsko rukovodstvo da sjednu i da vidimo kako ovo prevazići. Ovo se ponavlja svake skupštine. Dobro, zahvaljujem. Hvala. Ima li još pitanja? Je li ostalo nešto neodgovoreno? Komentar, zašto ko? Savović, Božidar, komentar. Ovaj odgovor od stambenog komunalnog odjeljenja. Nisam zadovoljan s odgovorom. Put u kapitalnom budžetu piše da se radi Jačimović-Stanković, a put je urađen Jačimović-Babić. Nije to taj dio puta. A u projektu je 98 kvadrata, a 74 je urađeno. 98 metara dužnih, a 74 urađeno, znači 24 metra dužna negdje fali. Nije taj put. Zahvaljujem odborniku Savoviću na komentaru. Gospođica Šerbić, izvolite. Znači, to je taj putni pravac, to je taj dio puta, s tim da ste sredstva obezbijedili 10.000, toliko je, znači, se moglo izvesti. Vjerovatno ste računali po starim cijenama, s obzirom da znamo svi da su cijene otišle gore. Mi smo, znači, u odeljenju radili na pomogućnosti kako bi, znači, prošlo tendera ne pao. Hvala. Zahvaljujem. Još, ja mislim da nema više pitanja i odgovora, jel? Aktuelni čas.
To je to. Ako se više niko ne javlja za riječ, zaključujem aktuelni čas, taman sat vremena. Prelazimo na 4.